Hello muntina namite hazo si limna kahin nei kenon chule tu ni khu turbur nisim somna sagi sangni le somni le goma ding in jong thuso chom ho phondo na nei ki taw hiti Churachandpur district a security force on gansim ni chun thingnoi ho ki sial namun hidinga agin mo mun phep search operation abolovina hi search operation bor security force ho chu para special forces hole Assam Rifle ho ahiwin khulchil na anei no munchu hinglip area hin hiji gam kaila thingnoi ho ki sel ahiwi ti thugu azau to kilhona search operation abolo hi tin ta sadom ta thulu ki mukha chuna sei hiji area vel hin SU noya umlo United KUKI National Army ho omve atiwin security force ho chun koi group pen ma dinga ahol hom tiwang seichit ahi lai tin thulu dang khat chun asei Search operation ho hi thinglang area ho atam zo ki bol hin hi chi hi gamsunga chamlelung mun umna ding danpal kya challo thingnoi ho mading to gon noya ki bol hi search operation chu helicopter to ki thua a bol hin agin monamun ho avet masaruwa chuzowa gamang la ahol ki ro hi kiti alangkhana kangpupi district azong jani chun thingnoi ho madona ding in search operation a bol vina hi Joint Operation to Special Force Hole Assam Rifle Homama Ahiwin, Kangpopi District, Wainem Hole Akim Vela Abolo Hitin, Officer Othulut Khatsun Asi. Hiti search operation to Zinka Lang Nedan Gup Vela Kipanahin. Hiti area Vela, Tingnoi Ho Amoviti Tugu Aza Utokil Hona, search operation Abolo Hi. Security Force Hotsun, Wainem Le Akim Vel Munpe Awum Koluva, Lungtim Nei Tale, Kigut Naling Set Puma Operation Abolo Hi. Operation na chun thingnoi ho meithal le bomphe amudo ovin akisial na uhiding ginmo bunker ho jang associate POV tin officer thulu chun asei kidi alangkhara mi pite bit na ding le thile lo imacha susil lo ding hi kigel ho pen khat a hikirin thingnoi ho jamdo theilo na ding in additional surveillance ho jang amun muna ake koi tai kiti Search operation ki borzo si hi gamsung ven bit na le mi pite bit na chule law and order ki tup ding bidoi nei puma ki bol hin mabana zong ki borzing ding a hi tin officer hothlut chun asei kidi hizia hi tabong operation ahong ki bol ting le ki chat le lungling lawlo ding in mi pite tip na aneovin to gun hung ki bol hoa security force on na to ki thu pi ding in tip na aneovin hi Tulai Manipula President Rule Kichai Masanga Popular Government Kisimding Thu Kithanto Kilhonin Chief Minister Louis N. Biren Singh Le State BJP President S. Sarda Teni Gansim Nichun New Delhi Zone Dingin Infar Adal Halonin Hi Airport Thusu Mihon Ahul Zinding Chungchang Tudo Adon Bunna N. Birenin Central Government in Akisei Zusi Anato Ahin Pudo Wading Hitaiti Manipula President Rule hi Laki February nisim somna thumna ki chai dinga hitan hizia phat sot lo sa lova Popular Government ahung ki sim do ding nailam cha hitai tin asiji hiji thu hi lamasa New Delhi meeting kha anaki bolna anaki seila hitan hijia chun BJP Central Lomkai hon Manipula kun BJP MLA Zosi anaku khomiyati meetinga pangchu BJP MLA Zosi tabong akihin Hizia agam sunga Popular Government hung kisim do na thei lampi zong ta san umbe hitai ti Manipur politics to kiseya Birin Delhi achi hi kumkhat sunga livei na hidingin akisi tu chanin thulela kichi aki he hi laizin ahin la Birin le Sardain New Delhi azulhan hi mabana Manipur politics dinmun ki khel na khat hung umding ta san thu akisei na hi KUKI community a pet candidate mi somko walin sangni le somni lenga IBPO probationary officer PO main exam le interview analol hingovitin community sources akun akisei community lamkai le simlai hon hitabanga Manipur sunga pha sot pi social le political ha asat na boina hon alhun khum lain thimjina lama lolhin na sangta ta inei zomjingo hi kithang at pi le kipathu pachan nei ho anaki thori hichi lolhin na sangta hin nei hoin avet sa chu hitabong din mun laita nang ho ki hambol na tompan na le lungput neja ahung ki til do je hi hichi pachan na nei hola welcome ahung ki bol aki mo chun kuki cha te chenamun jo sia thimjil hole ain sungmi te din kitil kho theina ta ahiati
Hello mi Myanmar Chin state apat dan di lauta chat hon Indo Myanmar border Manipur Chandi district to kigam gi tu nai cha fencing ki tung chu anasu siu vetin thusu mi ho chun January nisim som legup ni khu chun asayu vi Chandi District Police Hall District Administration Seidanin Heji Thilso chu New Samtar area Boulder Pillar 62/62/2 Subsidiary Pillar hin January nisim somna lile somlangani huwa chu anaki susi hiati Heji border chu Myanmar Chin State le Sagain State ki zot matuna hin kisim chai nai lo hiati ta sanum ta thulut chun asaina Heji fencing ki tung ho chu aku ahom mun som lile segi wal aumin Meter zakhat le som nga tabong heji border fencing ki sachai pan chu ki susi hi zongati chugo hilovin fencing khom khat zong aki hol moyeti heji fencing ki susi chu LH Jangnong Phai village ko mahin heji aki su se nanung chu January nisim som ngania chu kimodo ahiati Border Road Task Force BRTF Fencing Construction Team mi som nilanga hotsun New Samtar alhunjo BP62 routine na to apat good pharova Thilki susi ho amu mova authority ho ahin hetsa wahi hitabong thilsu hilhani sunga dinga avian ni chan na ahitai zongati December ni simli sangni le somni la ngain jong hitabong machun mi dandi lova lohon border fencing changpor village border pillar number somgup legi chu anasusiu vetin thulut chun asei Police officer hon hitabonga chatlo ho chu Myanmar langa kun hidin aging movi hitabong ho ki sa ho chu mer he do amara omnadin investigation ki bolsing lai hiatin Murcham police station Chandil district a FIR anaki bolia kiti Arambai Tengolin achi sa January nisim som lelia chun Prime Minister Narendra Modi hinga memorandum anapilurovin Manipur boina achaina semtheina dinga illegal immigrant ho thando akipat ngai ahia tiwi Arambai ina seina chun khatla khat ge ho khoma boina thu ho seira the ahin Manipur mi pi honjong hechita bongchu atosot jingo hia tiwi hinla tu pera Manipur din munle Manipur boina di ta hi het chin ngai hia tiwi Manipura cheng namchum chum ho ven bit na pi na dinga achi sa kumphep sunga illegal immigration thua Manipur sarkar in to gun chum chum aneya hi hinla me ni sim thum sangni le somne thuma Manipur boy na ki parapad mi khan khadin Manipur boy na hi namchum chum ki boy na dana asayuwa boy na hung ki pat ji pen hi ki sei talo hi tin Arambai Tengolin asayuwi Assam le West Bengal gamazong illegal immigrants ya boy na chum chum ato hitai hinla hechigam tenia sarkar hon danto kitu ato kun aneyuwa illegal immigrant ho akhul dova boina so sanglo hi tin jong asayuwi hitabong machun sarkarin Manipura danto kitu a togun aneya Manipura namchum chum ho ven bit na pi puma chamna omjing theina ding angai tu dingin jong asayuwi na hi Iring Milonghua United People's Front UPF Noya KNFP SO Kader Hon Iring Milonghua waiting set asu siruwa sungphu khara ko kilen le stay away azi now thilso chungchanga Naga People's Organization NPO lunghan na le lungkham na aphongi achi sa January nisim somlagup sangni le somnirgup ni khwa NPO in thuso obol na chun Iring Milonghu chairman gi na ki nei chule Hobulu dinga gi sam ho KNFP commander Tiger Kipgen Elias Thangboy Hogen Thang Kipgenin Seichin na ahin nei dingin het sa na zong anezina hi hitabonga kigi na ho hi gamke ya chamna bit na chule zatle nam chum chum ho kipum khat na ho dinga ti zarum ta hiati NPO na seibena chun hitabong thilsu chu hu khat mei mei ki bulu hilovin nagami pite zu si chona in aki geliati Heji thilso chungchanga banla ho surrender aki bolo wa chule athil bolo chunga mo aki pu sa lo le NPO in ki mo vat loading a hi agang teipena monani ho chunga thutan na omlo le NPO in adol ta adon bu na ki nei dinga hi ati Heji thilso chungchang a kho sit na loadinga authority hon agan na teipena pan ala an diovin NPO chun nge na zong anezi Human Rights Federation Manipur State Director Dr. Muzamil Khanin National Human Rights Commission NHRC hinga KUKI Human Rights Council KHRC chunga somna ani nahi
Muzamirin somna anina chun Manipur buina hin Kuki Human Rights Council KHRC ke hot na le zat khat yika ke khantal na ahat sayati hitabonga thubui laiza register ki bollo ki loi khom na in human rights min pura thusu abol jing hin chamna asu sa the a hi lo le buina asu sang sa the a hi ati hitabong complaint ki bol na chunga hin NHRC le Kuki Human Rights Council a kun don bu nam nai pu eketi Manipula scheduled tribe lisa any KUKI tribes aki sumang masanga akin thei pena census to ki saina to ho ki haisana dingin thado in pi Manipur TIM thado student association TSA chule thado community international in ki gom khomin thu phu na boli duni kho January nisim somna sigi sangni le somni lukup ni kho athu su ki bolna chun any KUKI tribe ki sumang masanga census ki bolding hi chi theilo na chule ti zarum ta heding atha be abuina asu sa ding hi ati chule census ki bol masanga National Register of Citizens NRC ake chi pilo le panna be heding hi ati achi sa kum sang khaja ku somsi ki phalaya pada scheduled tribe lisa KUKI ahilo le any KUKI tribes apanding hi thado ki loi khom nhon anaki dodal jinga hi hinla KUKI ho politics sa sulung thai na dinga anaki bola hi ati hechi ki bol lo ji ake buina ahung su le authority hon mo ake pu dinga hi ati achi sa January nisim somlanga sangni le somni lukup ni khutsun Kangpopi district cycle police station hop sunga honum phaile dinglin hote nia langho gambe ekar som ngala nga alien muna kani le ki bol chu security force le forest department ki thu khomin anawa chawina hi hechimuna lo buli ki sajong anhal hauwi chule kani le bol na ki mangcha hal bega ki koi ho spray pump pipe le herbicide ho jong ai ki susi chule achi sa January nisim som lagup sani le som nirngani khutsun executive magistrate kha jawnein security force le forest department ki thu khomin Churachandpur district Beheng police station hop sunga sungkong hanga gambe ekar soma lin muna kani le ki bol chu anawa chawin hi hichimuna chi urea har hojong anasu siuvi Assam Rifle hon achi sa January nisim somlanga chun Mizoram akuna khamna thia ki vei khalle dangka korol 29.4 manding khamna thei amando vinahi Defense langa spokesman in asaina thugo akiza adungzuya search operation le frisking ki bola hin hichia chun Assam Rifle hon wa sanini hla langchun Aizor district Jema bog area kuna ki manahi ati ginmo theita ahung lei gari khat ki khama hin kinta le phata sarsa ki bola chun gari sunga kuna khamna thei ho ahin ki modoyati khamna thei chu kg 9 ina gi ahin dangka krul 29.4 manding methamphetamine tablet ahitin asi khamna thei ho chu gari tayar sunga ki koyahin sniffer dog mangcha ahin holdo ahi methamphetamine tablet hi India in banable ti chu thlo su chawei the psychotropic substances kharahi akimando khamna thei le ahin pupa chu narcotics control bureau NCB Aizor fear officer khuda akipilodin Hulchil na achil ha to kilhana narcotic drugs and psychotropic substances NDPS ek sangkhat zakku somgi langa dungzuya danto kitwa action kiladinga hi khamna thei to ki matha pa chu larin chana Aizol district dorkona chenga hi kiti Assam Rifle ho hi pacha theita a hiuvetin officer statement khat chun asi alangkhana Mizoram police ho le law enforcement agency dang ho ki thu khom na noya khamna theya ki ve mi nga le dangka krul somli manding khamna thei jong anaki mandoi na hi ngala mi li ho chu Assam Sibrumi district Karimga nga ko na hiuvi jaba a hi lo le party tablet tia jong ki he hin methamphetamine to caffeine ki hala hin abang khat loin crazy drug jong atiuvi Mizoram hin Myanmar to fencing ki bollo gamgi kilometer jangale som aneya hin chule Bangladesh to fencing ki bollo kilometer jathumle som legit aneya hi Myanmar chinsti rakun hungki polut khamna thei danin aphallo sumkorvein ho hi atamzo champhai saiha longle na thil saitol le silchim hwa ki bolzia hi tuni khwa dinga thusu LAHKHOM chum phundo na in nei thiu hi chan chu hi tanti muntina thusu anangai jing namite ho zo si na bon chawin mangpha